هر جاری از دبیجم دمکو کردکی میوانکی هات جمن از تن تایتل کیوی یعنی تن پست کیوی دم از عشکرت کم از نرم که هناك ماسیت ده هیچ برکو که عبدالحی یک جوانه یعنی مثلا تو بجی نویسکار لیکولینر رومانویس سیاست مدار یعنی دوید تو چند پست او حال لپای هف بکی که عبدالحی اکومشی کسرت کی بوی رنگیه هر کس وی سیاست مداری با عالی وی سیاست مداری ناست که لبافو تشتی کو نکریه نماید و دنیای دست بنی تشتی کو نکریه برکه حمام چیتی و حلو چیتی یعنی هر تشتی نکریه ولی راست کن لبانا تم ازبوم تجمرد نه لبانا همی ازبوم نه از بنی تو سیاست مداری تو بجن سالین هفتهان بدا تو ناف سیاست داری تو روشن بیرکی تو انتلکتوال کی هر وسط به هندک پیشه و سکتورن کرتن یه درمانسازی داشتی تا کار کریه و از چه کی جان پانل کی و سمینر کی و یعنی تشتکی کردواری از جناب تلوان دران بینم یعنی وقت برپرسیاری کی کردواری تسر خواب بینی بار کرد نه بالا براستی برپرسیاری از بیشتر بلکی به بشکل اوکالاتی به لجبر پرسکریکا گله کرد مرد جوکی فرد کی کرد هم بر پرسکریک چارەسەریە پرسگرێک ئەنگەلێ کورد مرد پێوە نەعلاقەدار بە پشێکی مرد ئەوتبە تل ڕۆژە حەکری حەساب وشتە پرس ژبەر وی بڕاستی ژبەر وەکی قوتەژی گۆ ساڵی هەفتەی و هەشتا و ڤرداژی پێوە پشێکی علاقەدار بووم جوینێ ورۆگاوا چێت بن جامێرا مەژی دخنجیە زلامە گازی مەژی کن ماڵەوانەوە بە سەر سەراسەر چاوا هاتی حەوشامە خویایەتە شیڤێکی خۆش خاریە ئەژا پشتە شیڤێکی خۆش الله هێویدارم چایەوە قاچاقە ئەز بەنی چایەکی وەلەیە والله یەک و تێنە vê derê evî çay vedxwin çend car jî daxwast dikin ji bo ku werin dîsa bine mêvanê dî ez gazî wan nakim yanî aha baş e rengî û baş e باشه سپاس serçavê min fermo qurban afiyet noşî cem keke Abdulhey min îro bala xwedayê ku mêvanê min têne nav hewşê bernama yan mêrdînî ne yan farqînî ne tiştek eçê be ev ne tesadüfe bawar kir والله از باورم نتزاد نه و روزی من برنامه تماشا کرد برنامه سعید یوسفی هری خدا رحمه الله که دمکی نزد موی هندا کرد صدجار ابو زورو سعید یوسفی جی ونزان جقام شلو بو ایجا جرا گوتن تجقام شلو یراد بیجی بازار اوینه چما تجراد بیجی بازار اوینه اویجی گلک تش جمارتن لگو قامشلو بازار که سا کفنارجی نینه لتبیوی حالی جی نویسکار و سیاستمدار و هنرمند و شاعر و گلک ادبیات زان و گلک کس جدر کتنش بروی جقامش لورا ام دویجن بازار اوینه ایجا براسی علی مردین به تایبت علی بریه و فرقین ده مثلا دیروکا کردا و ده مثلا پرسگریکا کردا واره کردواری دا خصاصیت کی ونه ای دینا که من مثلا تزکی فرقینه یا جی بشه چیه کی داره فرقینه از نکه من بگو من از کی فرقینه من تا گودیسا آخر تدلی فرحت کردی یعنی لبله باور که اوی کو فرقینی به و مثلا که مفتی افندی نظام بتونه نه اگر کو میوانه که من فرقینی وره داره مجبوره مثلا که محمد ویانق مفتی حضر رحمت الله ان شاء الله مثلا کی جبرا بجا او بسر برنامه ده گلک مسئله وی هنه و براسی از گلک مسئله وی دزانم مثلا کی كنت بكار بي قصات کی او روج قلبين هات الفر قلبين تتماشى كره تماشى تماشى قلبين دو او كيوي جوت يعني دو مثلا كيوي جوت اجا روجك يكتباله يكي شخو گلک جي راضي عندي باغايك بسروق عشيرك يكي او قرو ونفس مزن وشخو راضي تباله دبي سيدا مرب لتوالete بنيش بجو چوايه سيدا والد مره برسك يا ها جري مرفي حيرا دبي والله كتابه شريعته بعثت تشتكي او ناكل لهن كتابين وبيجي قيت قلت خوي الله يرحمه خذ اللي ان شاء الله حزر رحمه الله او ياك للزوايا كي وجي زواي فارقين يعني ملا عبد الله تموقي مال عبد الله خرزي كود بجن كوري محمود مال عبد الله جي موتيفك يعني بجن بيغمان شخصيتك بربچاف بول فارقيني يعني مال عبد الله تدي ري ويل نافكي و جدستي كتاب نات كاتن برتوك نات كاتن تدي ملاين و دوري عندك صاميلا ولا سر شريعتي بول سر فراكسيون اسلامي بو ليو هرتم كرد بو يعني بيغمان افكر دامزرانر ددكويا قوزلغه يا حزو اري او بخوجي بناف خورتا دابو بله
Yani Kurdeki geleki Brumet u dnav Camia İslami da jî melayekî mintehî bû, melayekî hêja bû. Ew jî rokî behsa melekî dinê dikir ez navê wî nabêjim. Ew ji ber ku ew melayetîne ji her tişî re muxalif bû. û ew jî melekî mintehî û extiyar û rîspî yani pîr bûdî. Ew jî meletiya gund dikir. Lê ji her tişî re muxalif bû û ew dostaniya wan jî hebû lê li ser wî warî de jî lev nedikirin. Ya digo heyra meriv ji vî seydayê re dibêje Xwedê yek e. Digo êrba meriv bêje wela yek e lê welakin. İlla gere muhalefet dikir jî hebe. Seyda jî Xwedê rehma xulêke kesayetekî gelek hêja bû. Rastî jî rûmet bû. Ya farqên rastî jî filorakî wî Kurdî hebû. Belkî jî ji ber ku bajarê şaristaniya Merwaniyan bû. Yani ew çanda Kurdiya rastin li wê derê heye. Yani yek navendekî kurdewariyê ye jî. Bêguman hinekî mesela wê dîrokî sirayetî nifşê niha jî hetanî nifşê niha jî dike. Hûn dizanin yani mesela kurdewariyê da Mela Abdülkerim Ceyhan ji farqînê derket, Muhterem Biçimlî ji farqînê derket, Mahmud Okutucu ji farqînê derket, Bahri Ewliyaoğlu ji farqînê derket, Yusuf Azîzoğlu, Mehdi Zana ji farqînê derket. Tekê Kendal Nezan. Kendal Nezan ji farqînê derket, Mahmud Yeşil Şeyh Mahmud ji farqînê derket. Ku evana hemî jî mesela kurdewariyê da, mesele civakî da, mesele netewî da û mesele dînî da jî pirêwan gelekî insanî bêhempa bûn bi rastî. Salên tê di nav wextê ku bi wan hereket û fraksiyonê Kurdî re hevnas bûn. Ez gelek merak dikim atmosferek çawa hebû. Siyaseta niha û wê demê ku tu dî berhev di arê da çi firq heye dwarê hesta, dwarê daxwaz da, dwarê cehda yani ew gîreta dawê da çi firq ketiye naberê biliyor te? Ya bi rastî wan salê hefteyê da weka ku tê zanî di dünyayê da bayekî Marksist Leninîst bayê sosyalîzmê bandor li her welatê kiribû li me jî kiribû. Em hemî wekî Marksist Leninîst tevdigeriyan. û gava ku mer biat dike ji îdeolojiya re mer bi temamî dibe fedayiyê wan. Wê çaxê jî me bi wê îdeolojiya xwe mebûsa bawer dikir ku em ê Kurdistanek azad pê ava bikin. Ji ber wê him mesela netewî, him mesela îdeolojiyê jî ji ber ku ew hinek peyamê wê edalet û azadî û wekeviyê hebûn ew jî bi me gelek şêrîn dihat. Ji ber wê ew xortên wê demê yê hemî tevgera. Yê hemî tevgera. Bi rastî gelek fedakar, gelek kedkar bûn. û ez bawerim niha ew geşedana niha ku heye jî tovên wê çaxî ne, toxumên wê çaxî ne. Medrese kalê min ji xwe melayekî di herêmê de dihat naskirin û daîm feqiyê wî zêde hebûn. Li ba kalê xwe piçekî Nûbihar û Nehcul Enam û Aqîdayî malê qismen. Tenexwan qismen ew ser ra derbas be. Borket feqiyekî baş nebûyî. Na ez feqiyek baş nîm ji ber ku ez dîndarek baş nîm bûm. Bi rastî ez dixwam bikurim ku ez dîndarek baş nîm bûm. Lê ez Marksistekî baş bûm. Evanê qise dikir digo bavê zaf sofî bû ew jî dewra we bû. Yani ji dîn dûr ketibû digo ji bavê digirta digo hêwî digo bi zorî pê li me jî dakirin. Digo were digo rabû ser li me jê got niyeta min e berê min qiblê dikim sê rekat vê li me jê meğrebê ji bo bavê xwe Allah. Anha ji bo kam mara mezanê de jî dibe dibe ez îşev bi niyetim sibê fitarım ya Rabbi teafû bikî wela ez nikarim. Nifşê heftê û heşta ne. Ew şêst û heşta û deniz gezmiş wana bûn. Erê û nê piştê heftê û heşta jî min. Ew ji xwe salê heftê û hefta da hînanû dedekada ava bûn. Lê ji ber ku hîna bavê min heta kalê min ew ê ku medresê dersa feqiya dida bi siyasetê ve alakedar nedibûn. Bi temamî seydatî dikir, melletî dikir û dersa feqiya dida. Lê hestekî wî netewî daîm di ciyekî wî de hebû. Gava ku li me jî dikir li mêja xwe dixedan ji Mele Mustafa Barzanî re dua dikir. Ji ber wî ew rehek dûra da rehek avête ser me jî bêguman. Bi dedekadayê re jî teklê me ji ber gotinê wanî netewî û hinkî jî di mesela îdeolojik da jî edalet û wekevî û azadî. Rast e. Kek Abdulhey Celadet Bedirxan dibêje her Kurdekî ku dibêje ez netewî û netewperwerim divêt ku eleqa wî muzîka Kurdî jî hebe. Rast e biyan? Bi rastî ji xwe müzik carekî çanda milletekî ye. Milletê Kurd jî ji ber ku di her çar perçeyê xwe da jî
بمتنجه مایه جبر و یکیشی جبوکو هبونا ملت او ملت هبونا خو بدومینه چان داوی زمانی وی işte یک سرکنه Yani de her جبر وی هر کردک جی دوی پوزیشنی دا دوی کو چان دا خورا بتایبت چی به موزیک خورا علاقه داره وقت يكون طلبه بون وقت يكون كتابي بون يعني خواندكار بون دمالي ودا طنبور جي هبون نه بله و چاقه ما هنک او تکر تجوه درهين بو يعني چون از جانا حال سر مدیا سوسيال دبینم تجيوها ليتخي ودنگي خبردي قصوا فارقين قلت تجي جلكي خال اوفيد دي يعني والله جارنا بله و چاقه جی ده هفته و 80 من و چاقه از به علاقه دار بون که جبر کو كيشا زاده ترحس كيشا هنرمندي كردان تحسین طه محمد شیخ و سعید آرام. یوسفی خدا سعید رحمه الله که یوسف. دمک نظام هندا که سعيد قباري سعید گباریش خو چند روز بره هندا که که سعید گباری و سعید یوسفی د آفرینریا موزیکا کردا به تنبورا خو به آواز خو و به برهم خو براستی دو کسی به همپانه د موزیکا کردی دا د چاندا کردی دا آرام بگمان او یک جوانه ارام جي هم شريطه يعني صاصون اللي بالي الفارقين قال لك مون بله شو هنا كلامي خدا بحث فرقين ده تشلكزيا فرقين فيستانا يشيني يعني جبروي ام اوانا جبوني چاندا كرد جبوني موزيكا كرد براسي كسايتني بهمپانه راستي مروف چخاز جيبيجا قرشي كدو اما كواندا مروف كره برنامه كيو دو برنامه بحثا واو كدو اما كواو دواره هشياري دا وان چكر يا سنه شي كرد مروف نكره تمام كله دناف حوشي دا توزاني یک شرطه کی مهيه يعني ملاي كعبه جوار الفيدر رونه دفكو طنبوره بگیره استراره کی بيجه راسته یا نه اگر برنامه ما تماشا کرده به تو زانی کو شرطه کی می وها والله من تماشا كر حتى يكون نظام مل سر مدیا سوسیال گلک جاران دیتیه کو تو لیتخی و تو دبیجی ایجاد داویا برنامه دم حقق میوان مدشته بخوازم دی استرانه کی جوارا بيجي یا نه جارنا بخو مش خرا ليت خنما يا براستي افيا ازبيا نظام ليخم بلكي ازي بفلتم جي جنبش بونا بلكي جار ناز لتلوي dedim ليفيا نظام ليخم دبي شام دوره مشار دورني ده الفرا جنبش يزشتر اوين ما اها تو وین کاری لیخی بار کنم ساز بش نازه جنبش به جنبش آیهان جیلوان در الفرا ها دگو که عبدالحی دگو مرکه کی چو شامه و هات گل شامه مختصر حت بشار دا داویتا گوت بابو شام دوره اما بشار لفرا اما يا جنبش بقول بلكي از بفلتم اجي بفلتم تشوفي اجاني خلاص ده اگر تبخازی قانون قانونات اور هر تشتهي البي مالي ما شاء الله علي ابن ركا باش اوجي دولمندي كي موزيكا بو وكا كردي قالك تشك هجايه تی چش مرا بجی میوانی مرا بجی ولی تا چای خوشی صاف کرد حقیقا حلال کلی ام چه بیجن اینها ما آرام جمارت ما محمد شیخ و جمارت ما هنرمندن گلک گران بها به هم پا جمارت ام کی جانی دست به شکی که دنگه بدم چای دنگه تنبورتا رایه اما یکه تو سربست تو چی بجی از یه حال پشتا تواره ام محمد شیخ و حبکی بیجن بجی از بین Aman dilo derdi yâre dilbeklo aman dilo derdi yâre dilbeklo can aşkı ave dilo kezep tebun klo yar bugün az bugün bilo aman dilo aman dilo derdi yâre dilbeklo can aşkı ave dilo aman dilo
aman 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 dilo derde yare dil bekunu can aşkı abi جنابنا دركات بركات فروك حرير بالبايكات جنابنا دركات بركات فروك حرير بالبايكات دلي من شو دلي فكات سلمتو شواق لو أمان 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 دلو أمان 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 دلو درد ياري دل بكرو جان عشقي عبيدلو أمان 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 دلو أمان 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 دلو درد ياري دل بكرو جان عشقي عبيدلو حلال بی ساعت خوش یعنی بنیرن اوه جسر رمضانی حتی ایرو از برنامه چید کم چه ملا چه سیاست مدار چه نویسکار چه روشنبیر چه انتلکتوال هر کس خاطیه بداره و هر کسی کاریه یا کلامکی هلبسه کی بجه حقیقتا جی جوهر کرده دا دوار هنری دا دبجی جدایی کی یعنی ورگی جنتیکه ممکنه اوجی ممکنه اوج yani muko seridaş muko jiber ku ev pozisyona ku velat kurdat te daye gele kur dve ku xob avaye ki jiyana xey netewi bidomine ya emketne rewşeki usa ku kana em dvi warida hebuna xob dominin bi çanda xob zmane xo ساعتها خوش تو گله کی حاکم جنبش چند سال وقت لفتی ya brasid yani المالی همش خواره yani ya video sale paşi min lexist hafte و 80 da min henek lexist bu u ekide min derce verda bu le video sale paşi jarna mal am zaruk xo merve xo xura jarna muhabbet ekit وای kim ساعتها خوش gelek spas باشه که تو هاتی باشه که تا لوی داره خدا نشانه ما و باشه ما موضوعانیات که براستی جمع گله کیف خوش بوم هجی gelek kef xoş bu malava اما خاطر خواب خواهد جه تماشاوان خواه لی داخواسته که من داوی هیشته دما که از و جنبوشید بینم بگمان آرام دیگراند که بیرام 14-15 سال برای دما که هات بو باجار آمده من برنامه کی پیراه چکر بو برنامه کی گله کی خوش بو گله کیف اوجی هات بو تا چطور که خواسته در حقی آرام دار بیجن براستی مرو ji lezzeta müzika aram ternabe اری والله وصاير افستران آرام دیگران سنگو بری که و گوزل الکیازه اموی داوی داشت تماشاوان خراب بشه باشه باشه تماشاوان عزیز نهاب خاطره و لی گه بدن وسترانا فلکلوریک سنگو بری که و گوزل الکیازه وی بهاری بکمل یرز برزه سنگو بری که و گوزل الکیازه وی بهاری بکمل یرز برزه من که یاری البدل جد کنینه خالی سرس بینار گوه کلمانجینه من که یاری البدل جد کنینه خالی سرس بینار گوه کلمانجینه من کو یار تنبور دست من دحنیا ورا کو کرم تجوت گلیا من کو یار تنبور دست من دحنیا ورا کو کرم تجوت گلیا جوت گلیا ورو گلیا برو ماجه بینم نه دازت اور حاشر